Jesu zo do pamin chu ipi ham. John Baptist. Cameraman pu khila pigo hin ke ka hi lei het win ZOUTUICHIM tua ho Sunday school long ki khan diu hitan chapang ho ang ki khan wala question ka hin do diu heji question ho ja sei di lew cheng som ma ka pe diu hi anala nal hin na ve ben Ama sa pe na don buding ko ya kun hin tungo. Mana hungo. Question chu hi le Jesun hui pi le tui pi apho thipna. Vadung chu ipi ham amin. dung ha tui pi ham Tui pi. Garani. jai Adi ipi dia answer je Galili. ya pang ga pa yang Adi tua hen do pa chu. Namin ipi ha nang. Nanti. Ha? Nanti. namino ki cheten sei Hen zon theng na. Leise na chapang masapen chu koi ham. chapang peng Chapang peng masapen. Evi. Dami. Evi. Min chu naw kinei masapen. Dam Evi. Adi poi. adang Ahile tua nang min hungseyo. Lên John Thang. Lien zon thang na. Ahile Jesun mi sanga awa wa na chu nga chu pc za hizam. sei hi tao dang han het lo tension kin sim de 1 2 3 Nga. 4 Yes, nga. Nga. Nga na. Di poi. Bisa dah dia, hei hoi. Di poi. Ahile question kadok masangin namin hungseyo. Kami cuy alit sing coy sak. Ting choi sang. Ching choi sang na. Kun Jesu chu baptize abolem. John. Amin ting seyo. John Baptist. Adi e. Adang. Nang question chu hile Jesun mol chunga ni zat angola tauna amanem. Ni thum. Adi poi. Namin hungseyo ngin. Agos. Kusim. Leise na mihim aniki se masapen chu koi ham. Evi le dami. Pasal pa ko ya. Pasal pa min chu pi ham. Adam. Adam na. Adi e. May numen la. Numay numin. Evi. Evi. Adi e. Tua hi Oh, le nang ja. nang o. Jesu zo do pa min chu ipi ham. John Baptist. John Baptist. Adi poi. Ahile. Question kado masangin Gillian. zam zat san sunga Ni za jana tanah lumam. Ni thum. mithum le zan thum. Kipaman. Ni za ya tuna. Question kahin do masangin namin hungseyo. Pacham sen. Paucham thun na. Ahile tu pen a Sunday school a hi ipi loi pen ipi class pen an umham. Senior class na. Hile asang lang pen hitan na. Jesu pen na judagam leng pa chu koi ham. Yesu apin. Jesu apin na gamana leng pa chu koi ham. Herod na. Adi Herod leng pa. Hile adang. Question ba ya ba iti ka same sa. Ready? Jesun hui pi le tui pi at pho thipna. Tui pi chu amin ipi ham. Question ya do ya. Pamo si ni. Galileo di ay. Dia. Galili tui pi na.
kipa ome ahile tua hi he pu hi question khat ball diu hin question chu hi le David leng ahi masanga chu ipi ball gm itel ngoi chinge kipa ome adi Woman ding kipa ome leise na chapang masapen chapang ping masapen Adam le evi chapa kain inte kain le bel kipa ame adi kipa ame kamin chi le thang min lun na ahi le pan namu le na be dunin mi sanga jesun awa wa na chu nga pc za le changtha pc za hisem nga chu pis ni in cha pha cho pheng nga adi ka ame ahi le abana hi David leng ahi masanga chu ipi na ball gm ya lo na ahi le nang namin ki kamin chi le pangam he nang question chu jesun hui pi le tuipi apho thip na tuipi chu amin ipi ham gali vadung he adi kipa ame ahi le nang namin sangpu he David leng ahi masanga chu ipi ball gm kel ngoi chi kipa ame adi je supe na judagam leng pa chu koi ham amin ke poi kipa ame chance ka khat na leise na chapang ping masapen amin Adam chapa ram adi poi leise na chapang ping masapen Adam adi poi ke ki ni onge ka answer chu adam na tiu chu mi hi masapen zo he na ma chu pathin se min kain le ebel he Hello so pite ho tunia video hum ki sim chu Sunday episode khela sim mo hin na vet no mu wa tabang hi continue jing diu hi le comment hung sevin chule mat ki jong le khudang ho a jong ichi wa tabang thil hoi gabol jing theu hi video chu tunia ding hi chan chu tan tin chule keima channel fulwa media yong ana visit lo lai le ana visit ni lang subscribe na bol lo lai le subscribe na bol lang share ong na bol pe lang chule ZOUTUICHIM mo hi subscribe bol lo lai hi le subscribe bol lang share ong bol lang chule like